In the news, Grain SA has expressed its dissatisfaction with the government's decision to keep the wheat tariff unchanged. This follows a recent announcement that the preference price for wheat will remain at $278 per tonne, with no trigger mechanism introduced. Grain SA and trade organisation Secota recently requested that the price be increased and that a more efficient tariff system be introduced. According to Grain SA CEO Dr. Tobias Dooyer, the government's decision does not reflect the realities experienced at farm level. He says producers are under pressure due to rising input costs, market uncertainty and strong international competition. The organisation warns that the sustainability of local wheat production is at risk. According to Grain SA's chairman, Richard Krieger, producers may now be forced to focus on yield rather than quality in order to survive. The organisation will consider all options to oppose the decision and continue to advocate for a more realistic tariff framework. According to the Western Cape's recently released GDP figures for the first quarter of 2026, the province's economy has grown by 0.6% quarter on quarter. This is higher than the national economic growth figure of 0.5%. The province's Minister of Agriculture, Economic Development and Tourism, Dr. Ivan Meyer, has welcomed the positive economic performance, saying the figures reflect the province's diversified economy and their focus on enabling a competitive business environment. 8 out of 10 sectors recorded expansion in the period, led by the finance, agriculture and tourism and trade sector. The provincial economy realised an estimated 684 billion rand in the first quarter, up from just below 680 billion rand in the previous quarter. Agriculture recorded particularly strong momentum, with output growing by 3.9% quarter on quarter, apple exports increasing by 34% year on year, and grape exports up by 2.3%. Dr. Meyer het ook in 'n vroeë verklaring gesê die Wes-Kaapse regering het sy reaksie op back enclosure verskerp met groter samewerking tussen boere, veeartse en die departement van landbou. Hy het onlangs die Brahms voerkraal naby Durban wil besoek, waar 'n privaat inentingsprogram reeds suksesvol toegepas word. Volgens Dr. Celie Lou, die privaat veearts wat die voerkraal se gesondheidsprogram bestuur, is hulle een van die eerste voerkrale met 'n 100% inentingsrekord teen back enclosure. Volgens minister Meyer het die departement sy kapasiteit om produsente met inentings by te staan aansienlik verbeter. Sowat 330,000 diere is tot dusver in die provinsie ingeënt. Intussen het landbouminister John Steenhuisen die lang verwagte nasionale beheermaatreëls vir back enclosure goedgekeur. Die maatreëls bied 'n raamwerk ingevolge waarvan boere, veeartse en die veeartsenykundige owerhede siekteuitbrekings kan bestuur. Die maatreëls sal eersdaags ingevolge artikel 9 van die Wet op Dieresiektes in die Staatskoerant aangekondig word. Die minister het in 'n verklaring gesê dit is die eerste keer dat Suid-Afrika 'n enkele geïntegreerde stel nasionale beheermaatreëls sal hê waarmee uitbrekings bestuur kan word. Die hersiene raamwerk bevat onder meer duideliker riglyne oor veeverhandeling tydens kwarantynetydperke. Dit sal produsente ook toelaat om sekere bedrywighede voort te sit sodra die risiko van siekteoordrag voldoende bestuur is. Die riglyne spreek ook die slag en uitvoer van diere onder bepaalde omstandighede aan. AfriForum het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter. Dit volg op die Nasionale Rampbestuursentrum se jongste risikoverslag, wat aandui dat verskeie provinsies vanjaar onder brande kan deurloop. Die rede hiervoor is 'n kombinasie van droë toestande, sterk winde en die terugkeer van die El Niño verskynsel. Volgens AfriForum se Tarien Koeks het die goeie somerreëns plantegroei aangewakker, wat nou as brandmateriaal dien. Gevolglik kan brande vinnig versprei en beheer bemoeilik. Volgens die risikoverslag kan sterk windstorms in Mpumalanga,
KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap die situasie vererger en die tafel dek vir wegholbrande. Grondeienaars word aangemoedig om brandbane in stand te hou en hulle brandtoerusting gereed te hê. Buiten die brandrisiko is daar ook hierdie winter die moontlikheid van vloede en oorstromings in provinsies soos die Wes-Kaap en Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Role players in the fresh fruit industry warn that poor performance at the Port of Cape Town poses a major risk to exports. The latest World Bank and S&P Global's latest Container Port Performance Index has placed the port last on the list of 400 ports assessed in the report. The Fresh Produce Exporters Forum, Hortgrow, and the local Table Grape Industry Association, SATI, say that while other ports in South Africa have shown slight improvements, the challenge remains serious. In his response, Export Forum CEO Piet de Jager said, "Poor logistics are putting jobs and competitiveness at risk. The Port of Cape Town handles around 80% of South Africa's deciduous fruit exports." He says logistical problems have already led to major losses, with table grape producers already having lost more than 3.2 billion rand. Stone fruit producers have also suffered losses of more than R1 billion. The three organisations say cooperation between Transnet, government and the industry is urgently needed to protect exports. Die Nasionale Oeskattingskomitee sê in sy jongste beraming dat die grootte van die verwagte kommersiële mielieoes nou op 17,255 miljoen ton geraam word. Dit is net meer as 190.000 ton meer as die vorige skatting en is die grootste mielieoes op rekord. Beide geel en wit mielie se skatting is opwaarts aangepas. Die produksieskatting vir sonneblomsaad is ook opwaarts aangepas na net meer as 910.500 ton. Sojabone se produksieskatting is met 4,56% na 3,044 miljoen ton aangepas en is ook die grootste sojaboon-oes op rekord. Die verwagte oes vir grondbone as ook sorghum is onveranderd gelaat, met die droëbone-oes wat effens opwaarts aangepas is na net onder 81.000 ton. Die 6ste produksieskatting vir somergewasse sal op 28 Julie vrygestel word. 'n Bekende figuur in die Suid-Afrikaanse seibelgaarbedryf het na 44 jaar sy uittrede bekend gemaak. Pierre van der Vyver, die stigter van House of Fibers, het sy uittrede tydens die onlangse Seibelgaar SA-kongres in Graafrenet bevestig. Volgens van der Vyver is dit 'n goeie tyd om uit te tree aangesien die bedryf tans sterk geposisioneer is met goeie produksie en gehalte. Hy het tydens 'n onderhoud met Plaas Media se Karen Venter gesê sy laaste jaar was een van die beste nog, met rekordpryse wat behaal is en hoë standaarde wat gehandhaaf is. Volgens hom is Suid-Afrikaanse seibelgaarprodusente steeds wêreldleiers in die bedryf. Van der Vyver sal op 'n deeltydse basis by die bedryf betrokke wees, veral ten opsigte van tegnologie en genetiese verbetering, terwyl 'n jong bestuurspan die leiding by House of Fibers sal oorneem. The Mohair SA Congress also held its annual Mohair Excellence Awards, during which numerous producers were praised for the quality of their mohair. The awards were presented for the first time in 2025. This year's top 5 producers in the Super Summer Kid Hair production category were overall winner Bobby Luke Colborn of FEC Farming, as well as Michał Norkia of JPM Norkia, Jordi van Hasselt and Jean Windvogel of Van Hasselt's Farming, Paul Webber and Martin Lombard of PF Webber, and Skalk and Andreas Nel of Slater Nel. The winners shared a cash prize sponsored by Sabamba. Mohair SA also announced a new study group whose activities will kick off on 1 July under the guidance of Dr. Louis Pisani and Pinion SA Group. The project involves collecting production and financial data to establish a benchmark for better decision-making and measurable outcomes on mohair farms.
Steeds by toekennings, die landbouorganisasie Agri-Expo het verlede week sy jaarlikse ledeskou-kongres by Houhoek net buite Grabouw gehou. 'n Klompie toekennings is oudergewoonte tydens die kongres gemaak. 'n Ere-toekenning is aan Dani Alberts oorhandig vir sy lewenslange bydrae tot die Suid-Afrikaanse skoubedryf, veral as 'n teeler en beoordelaar van die Hackney perderas wat by talle Wes-Kaapse skoue te sien is. 5 ledeskoue is ook vanjaar vir hul prestasies op verskillende terreine vereer. Die Riversdal skou het 'n toekenning vir innovasie ontvang en Swartland skou vir die gehalte van hul aanbieding. Die beste nuwe toetreder in die ontwikkelende kategorie is die Williston skou, terwyl Heidelberg skou 'n toekenning vir gemeenskapbetrokkenheid ontvang het. Die Louriesfontein skou het 'n toekenning vir jeugontwikkeling ontvang. En dit is dan vandag se nuus.